Hai menaje gima I awang riamne na main cheke his na kumchang na jang kai kana damai gigu Zeme news man sa Zeme ko ne hai mena hangel ya gai radle Assam ke na main cheke his na kumchang na jang kai kana damai ke HSLC high school living certificate examination kumchang na jang kai kana HSLC class kregu exam khai lube gu result je liadle je khachele ani bam be dima hasau district ke hmailo ke Assam ke HSLC class kregu exam khai ke chukami be second position ke 81.31% ke wangdle je khachele jai haflong dima hasau district ke Don Bosco higher secondary school haflong ke class kregu exam HSLC exam khai be mina planet je hai ke je hang kregu na HSLC class kregu exam khai ke planet je exam chu be hai ke je hang kregu na me chu dele je khachele jai chi ke first division ke na wang me hang react se srung me first division ke na wang dele jai second division ke na wang me hang kai mi me wang dele je khachele jai third division ke na mina hang ke jai star mark ngau me mina hang kai jai exam fail te di me exam ke di me mi duga jai pass percentage je 100% jai chi exam pass te ke exam chu kami be 95.5% ke na chu dele je khachele jai dima hasau district Don Bosco higher secondary haflong HSLC result kum chang na jang kai kana gu ge top 10 ge jimna wang me zire me nang ni hai mna so ge lia gai dara dele dima hasau district Don Bosco higher secondary school haflong HSLC result kum chang na jang kai kana gu top 1 serial number 1 top 1 ge wang pe ji kunar singha ka chebi pe ne top 1 ge wang dele je chele jai pa exam chub go bugu percentage je 95.50% ge na chu dele je chele jai pa kana ge Piyush Das ka chebi pe ne 92.50% ge na pane exam pass te gaidle jaka chule jai pak chumbe top 3 ke Vedanga Chimiri ka chibi pe ne 92% gina exam chu gaidle jai top 4 pama dive ge Amrilong Thok bi ka chibi pe ne 87.17% gina exam je chu gaidle jaka chule jai paming ge Abe Chakraborty ka chibi pe ne 86.00% gina chu gaidle jaka chule jai pass roba top 6 ke Longlei wang ba Zeme ka chibi pe ne 86% gina exam chu gaidle jaka chule jai top 7 pass nap ge Arvind Hozai ka chibi pe ne 85.50% gina exam chu gaidle jaka chule jai pat set ge Pau Irai ben ne me ka chibi pe ne 84.33% gina exam chu gaidle jaka chule jai serial number 9 top 9 ge wang be pe 3 locals war de ka chibi pe ne 80.50% gina exam chu gaidle jai top 10 nalang ge blai soring lang ta sa ka chibi pe ne 80% gina exam je chu gaidle jaka chule Don Bosco higher secondary school haflong SSLC result kum chang na jang kai kana gu top 10 list ke anui Zeme mina hangna serial number 6 ke Longlei wang ba Zeme banai serial number 8 ke Pau Irai ben ne me apnai ne as Don Bosco higher secondary school haflong dima south district gu SSLC result kum chang na jang kai kana gu ge top 10 ge apnai ne exam chu kami be wangai be biji ge ne apnai je Zeme news man salam ge ne recha gai jai ge to be sam pe gai dele jai dima south district ST Agnes higher secondary school haflong ge SSLC class kregu exam kai be plan ne hangrak squeeze rong me ge planet chube hangrak squeeze rong ma chu dele jak chele jai first division gena hangrak te set ke jai second division gena hang cramming me jai third division gen ga jai distinction me mina hang te se jai star mark me mina hang kaim dai jai bugu pass percentage je 100% le jak chele ai gena main che ke jis na kum chang na jeng kai gena damai gigu Zeme news man saloi gai dele nangni ne pi gai jai king gai be biji gena hai mina je to dele